our common language. When your heart is full of love and kindness, you will give to others a helping hand 1,000 times over and be helped 1,000 times in return. Hidi bakın honçu moyor da kağıt oldum ki oldum dediğin adam. Angut hidi bakın honç ahıcı topsıcı sevgi sam aznemin azra. Angut'un oldum tasnotakı tenin Angut'un mördi şandas topsışbi odotaya verdiğinde. Angut'un sinurduğun gibi yaspirtenin çölgün zekalı şadım harar. Adamın sinhur cimin adamı şeral astın orkamtlığı İhutluğun hesabı bilmezce. 蒙古高原是令人瞩目的高原，它的辽阔、博大、壮美是所有草原儿女的自豪与骄傲。接下来，就让我们有请国际器乐大赛金奖获得者蒙古国原生态阿拉坦乌日格组合，用歌声来表达对于高原的礼赞。
앞으로 감사하게 해주시겠습니다. 온도 생애 바로 몸밑에서 요나노 모조 더쇼던 딜릭시임식에 우츠린데 사이한 못하고 해야 바이오디스니 안타르트 부적증 양원의 회니 부테 오른토스 힘에길 부부테 된 에리힘 타부데 우츠린데 덕스인 어임스르트르히게 오른 부테 칭 양버시고 에미아사 퍼타로도나 孔雀是幸福吉祥的象征，彩云之南云南是孔雀的家园。今天，这只美丽、善良、智慧的孔雀从云之巅飞到了蒙古高原。让我们有请首届电视舞蹈大赛金奖获得者杨武为各位带来《雀之灵》，有请。
баяр хүргэцгээе. Сэтгүүл жүжиг Одод улсын сэтгүүл мужийн улам жүжигийн нэгэн хэлбэр мөрдлөө жүжиглэх арга барилын хувьд ихээхэн онцлогтой. Сэтгүүл жүжигийн зүйлбэр нүүр хувирлтын гайхамшиг жүжигчин улсын тэргүүн байрын жүжигчин Монтичи, хятадын Трин шиг жүжигчин Янто。川剧变脸是川剧表演的特技之一。最早呢，变脸是整个剧目的一部分，用一张张变换的脸谱来表达剧中人物内心以及思想感情的变化。因为变脸的神秘性、舞台效果以及艺术观赏性，慢慢的变脸成为了一个单独的节目，享誉世界。下面让我们有请四川省川剧院毛廷奇、杨涛为大家带来变脸。中的变
蒙古族能歌善舞，也因为这样的民族特性，涌现出了很多优秀的艺术家。比如说，接下来将要登台的这两位，有人说哪里有蒙古族的歌和舞，哪里就有他们，或者说。 Ini tawaran waktu sendiri masih baiklah. Oh
也帮我们带来了美丽的大草原。 Монголын цэргийн урлаг, Эрдэнэ орон урлаг, дэлхийн урлагийн тайзнаа өөрийн гэсэн зам болжээ. Одоо Монгол хэлний нэрийг дэлхийн сонголтод танилцуулж байгаа Монголын орон урлагийн шинэ үеийн төлөөлөл хөдөлгөөний хавьд өрн дуулах гэж байна. Бодын найруулга 2013 оны Монголын орон урлагийн улсын хурлааны тэргүүн баярын бүтээл Монголчингоо Монгол улсын соёлын төвийн ажилтан алтчин ахлагчтай уран угаарчтай их хөдөлгөөний тайзнаа өрн дуулъя. 黄埔国的榕树有着悠久的历史，是世界杂技艺坛的一朵奇葩。接下来就让我们有请2013年蒙古国榕树大赛金奖获得者、蒙古国先进文化工作者阿拉特金等为我们带来柔美蒙古。 Thank you.
Монгол улсын төрийн гэрүүнээр 학생 학생때 오늘도와 이렇게 또 한국적으로 대시게 하고 있는 것을 좋아해. 인터넷 시대에 모든 시골들이 나의 야스들이 저도 같은 걸좀 눈이지. 어부디와 고층난. 蒙古音乐沉静优美，而接下来将要登台的这位呢，会给我们带来完全不同的一种音乐风格。他是蒙古国家喻户晓的摇滚歌星，他的歌声带有一种抚慰人心的力量。她是亚洲少有的杰出女摇滚歌手。让我们有请那人为我们带来《眼睛》，有请。 오비의 시기 모두 아이 극질 예
이코로메니 야당하란뜨기 어렵게 야당하란뜨기 在中国内蒙古阿拉嘎大草原上长大的黑骏马组合，他们是流行乐坛的青春翘楚。他们的激情像是黑色的闪电，他们的歌喉犹如清泻的河水。他们是歌坛一跃而出的一匹黑骏马，有请。 Kabupaten Ciamis di Gujuana, anche un potente e ricordo la Gujuana dia. Ekşin olsa Titanın nasibine Cevan olsa Dige kalbine Duhim olsa Zamichen okiem osi Kusil olsa Złodzichen okiem osi Ondan olsa 이 건지고 님이 늙지 없어 이 기장님의 낯설었어 내 실컷 단단히 살다 이 사랑이 신보에 섰은 너 나니 하기 아무런 길에 나 없어 아주 작은 입에 힘은 없어 기사길이 이기도 없어 오쇼사이 입에도 없어 우리 입에
Ядамаатага аюулгүй. Одоо та тэгэхээр нөгөө орон хамтрыг олж бодож байна. 有请蒙古国彩虹组合为各位带来《Bambino》，亲爱的。Онцгой олон улсын өрөө Монголын болон Монголын уран бүтээлчин урлаг соёлын алтан сан уран бүтээлийн урлан бүтээдэг ийм сайхан аюун нандин урлагтай. Эдүүхний сайн мэдих аргалын утайбаргалсан мачин ийгэрд төрсөн би атар хэрнотган өдгиймэн хэмээн боддог хэмээх Монгол улсын төрийн шагналт алдар дээр унаарч чойжлын чимэд вайн ийм Монгол хүн хэмээх яруу сайхан шүлгэн Монгол улсын алдар дуучин Тэнгэр аяг хийснийг Монгол зогнолон маань сайн мэдээ. Энэ иргэн уран бүтээл ба өнөөдрийн их үтгэлийн тайзнаа их шигдэн дуулагдах гэж байна. Монгол улсын төрийн шагналт нэр дээр унаарч чойжлын чимдийн шүлэг Тэнгэрийн аялгау би Монгол хүн угаяг Тэнгэр жаргалын орон Монгол улсын алдар дуучин төрийн шагналт Тэнгэр。 在中国艺术的舞台上，有一位独具魅力的歌唱家，他
他的歌声时而像微风拂过草原，时而像雷霆震撼大地。他曾经说过，如果在我的歌中听出了对土地的热爱，对生命的诚恳，那是源于我蒙古人的天性。他就是腾格尔。腾格尔老师今天会为我们带来2首歌曲，其中《蒙古人》是与蒙古国著名诗人，也是本歌的词作者策奇乌德合作的经典之作。让我们掌声有请著名歌唱家、内蒙古自治区青年荣誉主席腾格尔。가면은 삼겹살로 나치시들이 쓴 종나인 사는 어디를 몽고도도서 오산마티탄 그치지 다음을 타간 잉기스타간 오스난 틀린 데가 많이 있잖아 그냥 이 몽고성 쓴 동안 또냐
谢谢，这次也非常感谢我们内蒙古青年给我这么一次机会。我这次带着我的夫人、孩子一起来蒙古，很高兴。谢谢你们。저가 제가 다른 순동한 거자. 안녕, 天堂。 蓝的天空，清清的湖水，绿绿的草原，这是我的家，奔驰的骏马，洁白的羊群，还有路这是我的家，
Монголын одоо хуучин төрийн шагналтай тэнгэр баяр хүргэе хамтдаа. Монголын төрийн чивчэн даваагүй хэлгээд сахиж шүү. Монголын саяын тэргүүний ажилтан бүжиглэж Баярбаатарын тэглэж жараа. Үндэсний дообжгийн эрдмийн жолын бүжигчид бүжиглэн. 接下来我们将要看到的是今晚的最后一个节目，由蒙古国民族歌舞团为大家带来的舞蹈《走马》。这个舞蹈是由蒙古国功勋演员、著名表演艺术家阿达瓦夫和策斯布基德共同创作完成的，请欣赏。 Thank you.